Toy bo'ladi, toyning ertasi bo'ladi deb kecha qo'shnam toy berdilar, rizo olibmiz da. Talaga, semichkaga suv qo'yib qo'ydim edi, esi chiqib ketdi, o'g'li. Ketutam desang erammi? Semichka mine oldu, toy mine oldu, özüz menen özüz bo'ldi. Aldık deb kelgan yerinden alıp ketaverib turibmiz da. Baş çatak. Baş çatak. Hey! Elimni ko'rib qalayın dursuq. Ne qilib yurasan? Qachon kelding? Ne qilib yurasan? Ne qilib yuribman? Suvga ketdim, qayerga ketdim? Sen suvni qaysi kuni qo'yganingni bilasizmi? Qaysi kuni qo'yganingni bilasizmi suvni? Kecha to'ydan burada. Ana ne oldu suv? Qo'ydim. Ana neyim var? Ne oldu sen çıkar? Aradım. Jetilik bilan. Men barıp geldim suğa. Ha sen Men barıp geldin. barıp kayra gelip kaldım. Ha sen barıp geldin. Barıp geldim. Ne oldu? Adam başı oldu. Adam kalk başı oldu. Elim dört falan alkaş. Türümüne kadar geldi. Ne durasın sen? Ne durasın sen? Ya. Ne durasın sen? Adam can dışarı eşek. Adamlar babası mı? Erkekler babası mı ya? Kaçan üstünde içip öğrettik ya. Bir erkek değil oğlum ya. Kaçan bir erkektin canına yaşlı kaybol. Cadırap cenab. Bir hayal değil oğlum ya. Bir elin hayallarında böyle içmedim, cemedim, giymedim, basmadım, durmadım. Kaçan kuzu şu alkaşımın alışkın. Yürüm korkma, öldürüp koyayım bası, öldürüp. Bir öldürüp koyayım, prosta bala çakam jetip kalmasın diye benim dört kalayım. Sen bunu söyleyişinde jizin hayal olmaya kaldın bu. Ayal dağı, erkektin canında ayal болады. Sağa okşuğa nirba nimi yatan canında emez. Eşke çıkıp erkek bolam, yüge girip, katın bolam, oşan gittim, kayaktan erkek bolam ya. Kayaktan erkek bolam. Turgan mı erkek bol böyle sırtta? Sen uşu Turgan'ım. Anlıyor musun? Sen erkeksin bir şoya. Sen özün erkek mi de öyle otasın. Ey, soğun da şu tüyüne çıkmaya kalktır. Kayaka jetmeye kalktın. Soğun tüyüne çıkmaya kalktır. Ha sen barıp görüpsün bir otuna çıkarıp koy böyle tüyünü. Çıkarıp öyle geldin, sen kaçan soğun tüyüne geçecekler. Dakansa ömür boyuyla orta yolda alıp gelesin o. Özümüne çıkarıp koyup keratam. Güğünde de muşudan güydü mü? Öyle aynı. Uşu talada karganın oğuzu cavulmadı, anan ki senin oğuzun cavulmadı değil miydi? Men oğuzun cavuluş için sen nastoящий erkek olsun gerek. Hazırkı erkekler ne olup kalgansınlar ya. Ayağınlarga işenesіңер de uyda oturasыңар, oğuzunlarga açıp biz baykuş bolsa gündüzü geçke çeyin magazinde işteydin, geçinde kalaga çıgasın, uyga gelip bala karaysa bir erkek degen ayağınlarga ayap koybaysыңар. Erkek? Söylebeyelim. Söylebe. Tayzip ettim meni söylep atar. Söylebe, bir öldürüp koyamazsın. Candı çıkarıp büttün onu ya, kaçan bir erkek dey bolosыңар ya. Kaçan erkek. Elim görüp kalan açkamar dey bolgon. Turganın qarayın görüyor. Ya içse de juqpaydı, jese de juqpaydı, ömür boyu uşuğa deri beli atam, içini beli atam, jediri beli atam. Seni sağa okşuğun açık kamerler kaçı, tamak da juqpaydı. Gördün mü? Görüp kalan, içegen gördük, qarağına beri ağa. Sen birici, berçi anancık olurken görüyorsun. Men ne, ömür boyu sağa vermeye enine verip atam bu. Sağa le ben içken atam bu. Kaçan ele verdin. Çaypayı içeri desek Turatko demde oğlu özünde, özüm için çaysın bu kayra. Abim gelesin, men taap gelip atam, sen kılasın. Ana. Uşu acıldagan erkekler qanday eken düşünmem. Erkek degen ayal süylep atkanda un çıkpay kalsa. Erkek degen ordun bilse, acıldap ayalдар менен katınday bolup айтышат азыркы erkeklerçi. Ayal menен күчүн чыгарат, тили менен күчүнөн чыгарат. Тили менен айтат, дейт, жини келгенде оозубуз менен сүйлөйбүз, башка эмне кылабыз? Ошондо жок дегенде эркек мындай достойный болуп туруп койбосуңар, ажылдабай. Элиңди көрүп калайын, сени өлтүрүп эле койсо сага окшогон эркекти чей. Сага окшогон ненормальдерди Кудайды албайт, аяк барса да жөн жатпайсың да монтип тыпырап. Çavayım mı? Çavayım mı? Просто удар жалко да? Çapta aytıp olsun özüme Türk görgüleci, çavulup görgüleci mi nerede? Kaç açıldan beri, 20 açıldan beri de çavulup gelip atam uşuğa. Uşu bir çavulup ketmedince. Ey, men hazır Tetekte var cumuşlardı bütörüp gelem, apka çörek komdan seleyte çavayım benim. Bere kovas. Alkaş. Turganı qara, uşuğa ele jırgalay. Uyda problema barбы, жокпу, тамак барбы, балдар міне кийинип атат, ичинип атат, башы да оорубайт. Ушуну келе кайт заман. Келтеп тыгырды bir жерге. Бere kovas мен dedi. Hazır men barıp gelgençe uşul semичканы кайтарасың.
Bir Semiçka'ga çımçık konsa başımdı. Bere kalsın. Sen daha gelip kalırsın ayıp. Ver gelsene. Ver gel. Ver gel. Haydar dur şehirde. Cılba eşşakım ben gel geçer. Reklamını yap ağızda. Serial ile görgende yol otasın arı. Çok bolsun be kaydı geriş. Mençi. Sen men uqqandan bir gögön artık. Buna ko'r, buna. Oho. Pay oltur bulacağız ya. Buna aytdım. Buyur buna. Öz gözümden göstereyim buna. Buna dambalardan bardığın biz kurduk da. Oho. Ayavay algılık işlerdi жасаватсыздар. Biz kur bolsak buna. Buna qatar turgan projektim. Birөө çıkaptı, nundan bardığı. Büt düşündü buna. Biz jasadık bardığı. Өкмөт сиздер жасадыңыздар. Biz tanıdık. O da. Болсын be кайды керебич. Ыраазыбыз. Убактыңызды албайбыз. Biz жұмыс кабинетке барбай düşерделер. Жо ушул жерде эле бат бир 2-3 суроо берем, кайтам. Мейлі, Кыска. Мына болсын be кайды керебич. Сиз айыл өкмөт болуп келгенден бери айылдын ичинде укмуш өзгөрүп болуптур. Эми кылып атабыз. Эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кулагы сүйүнсүн. Жолдор асфальт болуп калды. Ушул жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Эми мындай да, бул деген жабыла көтөргөн жүк жеңил деген элибизде жакшы сөз бар да, мына ушу турган ак көз, кара көз ушу элдин жардамы менен ушу Кудай буйрса мына кел ушу жасап алалы, бар ушу жолду өзүбүз эле базабыз деп уюштуруп иштери менен жүрүп, мына элдин жардамы менен марафон кылдык да, акча чогултуруп, шак асфальт басып алдык. Азаматсыздар. Эми ушул асфальтка кайсыл жактан каражат алдыңыздар? Элден алдык. Элден? О? Өкмөт сиздер эмне кылдыңыздар? Biz уруксат бердик. Кыла бергиле деп. Салына берсин деген. О. Ой, азаматсыздар. Кийинки суроо. Жо, biz уруксат бербесек болбойт деле дал. Ооба. Уруксат бериш керек. Бердик. Кийинки суроо. Айтсаңыз, мынау дамба жөнүндө сүйлөп калдыңыз да. Айылдын так ортосунан бөлүп өткөн 1,5 километрде мындай 3 километр эки бетке жасалыптыр дамба. Ооба. Мындай да. Ушуну кандай кылдыңыздар? Өз бизде Кыргызстанда бир мындай түшүнүксүз нерсе бар да мындай. Бирөө кылмыш кылып аткан болсо, ал пока кылмышкер эмес да, качан кылмыш кылып бүткөндөн биз көрүп турсак дагы кылмышкер экенин айта албай калаган сыяктуу эле. Сел деле качан келип бизди алып кеткенге чейин реакция кылып отура беришибиз керек бе? Алдын ала. Азаматсыздар. Ал үстүнө быйылкы жылы көрүп атасың, жаан-жыл болуп, жер-жерлер сел жүрүп атат. Анан кой дедик дагы ушу эл менен чогулуп, мына акчанын күчү менен, элдин күчү менен жашнагай кылып дама куруп койдук. Дама курдуңуздар. Эми ушул дамбага кеткен каражатты кайсыл жактан алдыңыздар? Элден алабыз топ. Элден. Анан кимден алат элден башка? Өкмөт эмне кылдыңыздар? Уруксат бердик. Дамба салынды. Дамба салынсын деп. Азаматсыздар. Эми өзүңүз эле айткан нерселерден алыс кетпейт. О жарыктар боюнча дагы эмтимеле түнү дагычы күндүзгү күндөгүдөй жүрүп атабыз да. Мындай да өзүбүз биз ушундай бир электр энергияны абдан көп өндүргөн мамлекет катары анан жарыксыз отурсак бул өтө меймандар келсе уят да. Туура. Анан кой деп кой антпейли деп биз жабыла эл менен кошулуп мына татнага кылып түзүп койдук. Аябай сонун болуп калыптыр жаркырапчы. Эми ушу лампочкаларды ийилген жарыктандырууга кеткен каражатты каяктан алдыңыздар? Элден алдык. Өкмөт эмне кылдыңыздар? Уруксат бердик илгерилге деп. Бу айылдын кире беришиндеги арка жөнүндө айтыңызчы, аябай кооз экен да. Ушуну айтса керек деп атканда кире бериште. Мындай кылдык. Бу сапар биз арканы куруш үчүн элден акча алган жокпуз. Кудайга шүгүр. Кой дедик, кой. Качан болсун ушу кичинекей чоң болуп ар дайым элдер чогултабыз. Бу сапар элди кыйнабайлы. Мындай жөн эле өзүбүз кылалычы деп мындай долбоорлор жазып, проекттер жазып, ушуну татнага кылып ишке ашырдык. Аябай сонун болуп калыптыр. Анда ушу элден албасаңыздар, ушу аркага кеткен каражатты каяктан алдыңыздар? 20 жылдыктан алдык. Тыгыз иштештик алар менен. Өкмөт сиздер эмне кылдыңыздар? Уруксат бердик кура бергиле деп. Аябай чоң иш кылып атыпсыздар. Биз уруксат бербесе ким кылат? Кыла албайт эч ким, апай. Иш чачтан көп деп коебуз. Иш чачтан көп. Салыштырмалуу. Эми мындай башка нерсеге дагы өтөлү. О талаалар мурда жөн эле мында кайракы жер болуп жатчы дейт. Мына сен турган жер ошо жерде кайрак жер болчу. Азыр эми эгин деген. Мына даже мындай мына эгиндин баары өскөн мына. Карачы мына. Тирүү манекен сыяктуу мына. Мына жүзөк мына. Бар ушундай эл өзү кылып атат мына. Мына тирүү баары. Тирүү турбай. Кимсиң? Жүрөт го. Kimsin? Sen özün kimsin sen?
Kişi durmaya bulamam. Kişi dur. Uyat emes be. Ne oldu? Mon butun düğünden öldürmedin mi Aykan'da be? Butun düğünden Aykan'da öldürmedin. Uyat emes be. Canatan beri canap koysun. Biz ruhsat vermesek, biz ruhsat verdik, biz kıldık desingler. Biröөнүн нагородуна келип алып, интервью бергенди качан токтотосуң арай? Жо, Болсунбек Кайдыгерович, мен түшүнбөдүм. Жоқ, бұл қызып қалыпты. Бас бияқтан сөйлесең. Кандай кызык калат, муну Ильяс Иманалиев, Болсунбек Стакеев, Гүлжайна Атаканова эжекелерибиз болду.